Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isu-isu Mbak Nunung ape review stok unit yang ada di showroom Ketanen. Ayo kocok-kocok sing butuh mobil bekas delok sampai bar. Nek menawa ana sing cocok pas pilihane kocok-kocok monggo teko ning showroom Pahala. Buka tiap hari dari jam 8 sampai jam 5. Nggone Mbak Nunung strategis ya, pas depan Balai Desa Ketanen. Monggo di sini bisa pembelian cash, kredit, tukar tambah, cash tempo tanpa bunga. Ayo sing kepengin ndak teko ning showroom. Mobil api-api tahun enom plate K. Bagi teman-teman yang senang YouTube, jangan lupa ya di subscribe, di like, di komen, berikan komen yang terbaik, nanti dibalas satu persatu sama Mbak Nunung. Di share, bantu share yuk. Kita langsung aja ya, ini Mbak Nunung kedatangan namanya Grand New Avanza G, lampu tumpuk mata sipit. Iki wis ora metu, jarang ada, yuk ndang satset jeng kepengin. Wingi teko langsung bablas tanggane. Iki stok terakhir ya, ini tahun 2021 manual. Dijual khusus kredit 183, kalau cash 188 juta nego di tempat. Grand Avanza lampu tumpuk facelift 2021. Putih skincarean kamote RT, spione bisa nutup sendiri tipe tertinggi. Ayo mak-mak, mbak-mbak, mas-mas, mbak-mbak ayo sing kepengin nyenengno keluargane monggo. Lanjut ke mobil Avanza iki Toyota Calya G tipe tertinggi iki facelift ya. Lampunya wis LED putih. Alisnya celirit ya, guadeng. Rupane putih skincarean kamote RT. Iki full variasi, tinggal pakai tangan pertama dari baru, kilometer low. Kilometernya baru 40.000. Ayo monggo yo. Ini dijual khusus kredit 130 juta, kalau cash 135 juta nego di tempat. Toyota Calya G tipe tertinggi, model terbaru. Monggo manual lo ya, wirite pol, nganggone pertalite. Kilometer baru 40.000. Yuk masih dilarisi monggo. Sing golek ireng gentileng ya, Expander. Sapa sing ora arti tumpakane paling enak, mentul-mentul sobe kerek empuk kamote RT ya. Iki spione sanutup dhewe, iki kunci kiles. Iki jenenge Expander Ultimate Matic 2021. Monggo Mas. Elegan loh. Ki peleknya beda ya. Nek 2021 peleknya udah dua warna. Kipas ganteng. Monggo. Jarang ada ya. Ini dijual khusus kredit 230 juta, kalau cash 235 juta nego di tempat. Mobilnya jaminan istimewa plate K. Monggo ultimate kuncine kiles. Sing kepengin Innova Reborn diesel matic tahun 2022, kilometer juga rendah ya, tangan pertama dari baru. Warnane tumpakane kaya kapal pesiar. Enake pol, wirit, ki barcode iki padha wae. Ayo monggo. Saya ngersake, ini dijual khusus kredit 390 juta, kalau cash 395 juta nego di tempat. Monggo sing ngersake mas-mase, mbake, pake yuk iso cash, kredit, tukar tambah, cash tempo tanpa bunga. Sing kepengin Honda HR-V ya, Matic 2015. Mobilnya gede, bane gagah, tumpakane yo kepenak. Iki Honda HR-V Matic 2015 dijual khusus kredit 200 juta, kalau cash 205 juta nego di tempat. Warnane putih skincarean. Mobilnya gede, gagah. Sing ngersake abang kalem ya. Ki manual 2023 Agya-G, kunci kiles. Terus pakai tombol ki facelift, lampunya LED ya, lekuk-lekuke ki terbaru, jarang ada. Manual ini dijual khusus kredit 145 juta, kalau cash 150 juta nego di tempat. Agya-G manual terbaru, kunci kiles, pakai tombol ya, monggo terbaru. Ini 2023 dijual khusus kredit 100
45 juta, kalau cash 150 juta nego di tempat. Baragia iki ganti ana Toyota Yaris STRD Sportivo ya. Tipe tertinggi 2018. Lampune ya. Sipit, ganteng, plate yoka meneh. Kinetik jarang ada, monggo kuncinya juga pakai tombol, spion bisa nutup sendiri. Ayo, dan satset. Ini dijual khusus kredit 210 juta, kalau cash 215 juta nego di tempat. Gwedi, guagah, bensin, iki ana apa sih? Innova Zenix G Matic 2023, kilometer baru kira yang 11.000, 18.000, tangan pertama dari baru. Ayo dan satset yuk. Bensin terbaru Innova Zenix. Monggo, ini dijual khusus kredit 380 juta, kalau cash 385 juta nego di tempat. Ganteng mae, elegan, tumpakane bensin loh iki. Ayo satset yuk, jarang ada, monggo. Nah, bar Innova ganti ono Agya Matic 2023, warnanya oranye limited edition yuk. Monggo, wirite pol tumpakane yo penak iki, kuncine kiles. Jarang ada, model terbaru ya, lampunya sipit. Monggo. Ini dijual khusus kredit 160 juta, kalau cash 165 juta nego di tempat. Tumpakane penak pol wirit. Ya, konco-konco lali Mbak Nunung sekepengen takon-takon bisa langsung WA ya di 082 225 073658. Iki pol buri, ono Brio RS Matic 2019, warnanya juga oranye ya, Matic tipe tertinggi. Monggo, apik mobile, plate K. Ini dijual khusus kredit 160 juta, kalau cash 165 juta nego di tempat. Tipe tertinggi, mata sipit, bokong semok, Brio RS Matic 2019. Monggo dilarisi. Piye kabare TKI, ayo ndang moro ning showroom Paele iki lho, mobile apik-apik. Dek ya, harga terjangkau. Kualitas jotakon. Pasti jaminan, plate lokal. Ayo buka tiap hari dari jam 8 sampai jam 5. Ki ono neh Innova Solar Matic tipe G 2023, warnanya hitam, gentileng, tumpakane paling penak kaya kapal persiar. Monggo mak-mak iki nganggo solar, ayo ndang satset yuk. Sing mobile asale cilik dijolo gede, sing gede dijolo gede ya iso. Monggo. Nah, ning kene iki kelebihane iso cash tempo tanpa bunga. Iki Innova Solar Matic tipe G 2023 dijual khusus kredit 395 juta, kalau cash 400 juta nego di tempat. Ayo main duit piro iso rene, iso tekon-tekon gratis. Monggo. Iku mau bar rupane ireng ki geti putih skincarean kamote SRT. Ki Innova G Matic 2024, warnanya putih skincarean mae, tumpakane mak aja tekon. Kilometer baru 20 ribuan, tangan pertama dari baru. Maknyus, ini dijual khusus kredit 423, khusus kredit, kalau cash 428 juta nego di tempat. Wes pokoke sing penting rene mae, delok-delok sik ra apa-apa, tapi insyaallah akeh cocoke. Nek mobil Mbak Nunung pilihan kualitas nomor 1. Ayo mak, monggo. Nah, iki sing kepengen golek ras ya. Iki Mbak Nunung nekakno lagi anget-anget kok gorengan pia-pia. Iki jenenge ras STRD Sportivo manual 2020. Kilometernya lo putih skincarean. Tipe tertinggi, spionnya bisa nutup sendiri, kuncinya udah kiles. Wis pokoke RBK banget takiye. Jadi mobil sing lengkap iki jenenge ras. Tumpakane penak, bane gede, ganteng. Ayo mas-mas, kilometernya rendah.
Ini dijual khusus kredit 215 juta, kalau cash 220 juta, nego di tempat. Ras S TRD Sportivo manual 2020. Tipe paling tinggi, monggo. Nah, jajarannya iki tipe paling tinggi tapi iki Matic ya. Iki Ras S TRD Sportivo Matic 2019. Guanteng ora kalah pokoknya. Wis pokoknya tumpakane paling enak, nyaman yo nek gone Ras, monggo. Kuncinya yo kiles, kamote SRT, guanteng, platek K. Oh, grille ya, kuku macan, wes bempernya tinggal pakai. Ini dijual khusus kredit 230 juta, kalau cash 235 juta, nego di tempat. Nek barang tahun podo, tapi kualitasnya beda. Tak kandeni. Jadi kocok-kocok sing wes kulino tuku mobil mesti ngerti. Larang sidik tapi barangnya apik ku ya beda. Masalahnya siji nek wis model piye iku gak iso dibelekno. Monggo sing kepengin langsung merapat nek gone showroom Pahala Jaya Motor. Monggo. Nah, iki ana Expander 2018 manual ya. Iki manual. Ini dijual khusus kredit 200 juta, kalau cash 205 juta, nego di tempat. Expander tumpakane penak mae yo. Pokoknya nyaman lah. Sobekere, kamote SRT warna putih skincarean. Monggo sing kepengin ijol, sing kredit nanti dibantu Mbak Nunung sampai ACC. Sisa meneh iki ana Expander juga, iki Matic 2019 ya. Platnya K juga, warnanya putih skincarean, tumpakane penak. Kuncine kiles, karet dudul melayu, spione iso nutup dhewe. Sing kepengin tanya ora usah hewah-hewah, langsung WA Mbak Nunung ya, 082 225 07 3658. Ini kembali lagi ya, Expander Ultimate 2019 dijual khusus kredit 225 juta, kalau cash 230 juta, nego di tempat. Expander Ultimate 2019 putih plat K, ayo monggo. Sing golek Toyota Calya G Matic 2023, warnanya abu, kalem ya, wirite pol, tipe tertinggi, lampunya udah LED putih. Sarang tawon ya, guanteng ngene. Monggo platek K, jarang ada ya ini Matic. Ini dijual khusus kredit 160 juta. Kalau cash 165 juta, nego di tempat. Matic mak model terbaru, sarang tawon, buane rangah-rangah koyo untu. Serak mikir ganti. Nah, iki ana meneh Toyota Calya G manual 2023. Platnya H. Model terbaru juga ya, lampunya LED putih, sarang tawon, kamote SRT, wirite pol, tipe tertinggi, spion bisa nutup sendiri. Monggo sing ngersake ayo ndang teko ning showroom Pahala. Ini dijual khusus kredit 150 juta, kalau cash 155 juta, nego di tempat. Ayo mas-mas, mbak-mbak, apa dorak pengen ngene iki? Wirit, Mbak, ora mikir kepanasan rak kodanan, wasene dingine pol. Nah, sing ngersake All New Xenia R 2024, warnanya abu, platnya K, monggo model terbaru, sipit lekuk-lekuke wis pokoknya terbaru. Ini dijual khusus kredit 195 juta, kalau cash 200 juta, nego di tempat. Ayo dilarisi podo bolone, monggo. Piye kabare TKI, apa ora pengen cuti tuku mobil nyenengno keluargane, monggo. Bisa nek kono ya iso padha wae nanti dibantu Mbak Nunung kok. Yuk semangat golek cuan. Ki mau wis ya regane ya, Xenia R 2023 manual dijual khusus kredit 195 juta, kalau cash 200 juta, nego di tempat. Terakhir ada Honda BRVe Matic 2023, pemakaian 24 ya, Matic jarang ada. Ini model terbaru, lampunya udah sipit, kilometer rendah ya, udah satset ini.
Wapike sak pore pol istimewa. Monggo ini dijual khusus kredit 210 juta, kalau cash 215 juta nego di tempat. Mobilnya wapi, tinggal pakai, jalan, siap untuk tukar tambah di cash tempo juga bisa. Semak-mak sing kepengen ya, tanya-tanya bisa langsung WA, ora usah sungkan, santai. Sing bali sing Mbak Nunung, telepon sing angkat Mbak Nunung, ayo. Ndang yuk, monggo. Mumpung stoknya Mbak Nunung wakih lo ya, rak kecewa. Jaminan neng kene iso cash, kredit, tukar tambah, cash tempo tanpa bunga. Sing pengen takok nomor WA meneh ya, ulangi Mbak Nunung 082 225 07 3658. Sing wanyur gris neng kene iki yo lagi teko. Mau ana Grand Avanza, lampu sipit, Toyota Calya G manual 2019. Ras S TRD Sportivo manual, Agya G tipe tertinggi manual 2023. Monggo di komen sing pengen tanya. Pokoknya jaminan rak kecewa. Mbak Nunung ucapkan matur suwun sing wis tumbas, sing dereng monggo merapat. Wis ngono wae, wis panjang lebar, matur suwun buat pelanggan setia Pahala Jaya Motor. Matur suwun.